Ebyagambirwa mu kushaba kwa Pasika mu kanisa enkuru ya North Ankole Diocese ya Emmanuel Cathedral Church omu Rusheri omu district ya Kiruhura okwahikwamu enkuyanja y'abantu. Omu kushaba oku abantu bashabwa okutuura emisharaba y'ebibi barikwetiisa. Umusharaba gwawe oye yangise cyo rukunda oye korro umusharaba gwawe oye korro ikintu cyawe oye korro bweremwa bwawe oye yemere nkokuri rero bone kukuratira Yesu dore kubasa kukuratira Yesu ohagatire byawe noja kubanza noshera ukama no kushirira rero webindi rija kukongera okugira obwesigwa hamwe n'obutabika binaga nabyo byagambwaho ikinaga bihari ituma ukwangirana nebiri kushabita mubite mwemenyenda kubagambira ngo tikine makuru kuriye nkoko okariye vuno kabugashura okanywa marwa obini haza ngozokere na Kristo cyagira makuru cyo. North Ankole Diocese yo mu districts ibiri eyakazo hamwe na Kiruhura. Ibyo bikiryaho hariho kwerarikira habwe entare zetorira amahanga gatari gamwe na gamwe otiriho no kutwara amagara g'abantu binji ecy'abanyadini bari kujumirira kandi byagambirwa mu kushaba kwa Pasika aha Kereziya ya Kijukizo mu district ya Lyantonde. Abantu batingana naddala eyo Israeli, Iran, Middle East. Entale ezo okubonyabonya abantu ke balimu kyannaku nnyo kibalwa abannafu ate abajja kuba nabo obulamu ate buli omu bw'ayagala. Twagala okusaba Katonda azzeemu emitima egyaba abawa abantu respect obulamu bwabwe baleme kutya abantu batalina misango. Twahikaho n'ombanyadini ab'enyikiriza ya Pentekoti omu kanisa ya Abundant Salvation Lyantonde kandi bo bayihanangirizwa okurwanisa obutabanguko omu maka gaabo. Embeera tekyatambula bulungi naddala mu makanga violence eri waggulu nnyo, domestic violence, naye Yesu waffe bw'amala n'azuukira obutabanguko mu maka tusuubira okuggwaawo kubanga abantu beddamu. It is all about transformation in people's lives. Abantu abanyadini nabwe bashabwa okweyambisa obutumwa bwa Pasika okunduza byone byabaremise kuhamira omu kwikiriza. Waliwo essuubi ddene nti mu kuzuukira kw'olwaleero Mukama waliwo ebipya byakola kubanga okuzuukira kitegeeza ntandikwa mpya. Omu district ya Kyegegwa abikiriza Kristo bahigwa okwegaruza busya bakerinda ebibi ngo ahabwa kuba Yesu akafeera basiisa ahabwa ekibi konka bwanyuma yazooka okugira ngo abantu bakagira amagara masya. Ebina n'ebindi byagambwa Reverend Father Adolf Tibeyarirwa bwana mukuru wa Kakabara Parish obu yabaye bembire ekitambo kya misa Kereziya ya Kakabara omu district ya Kyegegwa. Father Adolfu yayongera yahiga abantu bona okuba ekyokureeberaho. Pasika nemanyisa omukristo asemereire kwegara bushaka spiritual renewal kurora obwomezi bwawe nobuteeka hali Kristo kandi nokora Kristo byari kusaba na muno muno noba nengonzi noleka itima noleka ihali kandi oyekamba muno kukora ebikorwa ebirungi bwokwekwasa Mukama okasiiba ekyosiibire gali mazima
nokihikaho. Mukama ni musima habwe kisibo kinamalize ombusinge kandi omusinguzi kandi akimbalize kurungi. Mukama ni musima tukitani hokorukira.